أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبدي أقول من سلسلة علوم القرآن ني ما قالوا ناموجة دشون وهكذا كم بجندني كيلة القرآن وجه علوم تكابه قدوم كيلة القرآن قلوم هوري إكيكي علوم تكابه قدوم هذا أقول من مي درس توجا كم هفتة كويس أنغار دوغه ريغانو مغرب نماذا فوقا بمسكتوغا وهكذا كم مجندني كورن دنيا بيقول كيرت القرآن غلون هوري كيرت القرآن دلقتو متكا نوتا كيرت القرآن حقيقي مفهوما هم واصلوا متكا أقول من أمة علوم بري أقول منا جماعة دفوا فاوا كيرت القرآن غلون هوري إكيكي موضوع توغا نوتا إكيكي علم تكابه غتو وهكذا كم مجندن أده مفهوم ميديا هفتا غوغو من وهكذا كم أسخواني مكي سورة مدني سورة وكيكو درغتو مجي مهم كما به غتو إن فلا معنى كدنوا كما بانا مكيرت القرآن كم آية كابه غتو آية باوا لفنو سبب أدي آية باوا لفنو تان وغتو إسفاس mi kankan denegatumaki ei Qur'an mana kurmataka waram muhimmu kamen ade Qur'an oge haqiqi mafhuma wasil waweni er awon men kuri rega wahaka ka fawane mikama ummat ge ilumere debbo afawa ahamiyatu ge bodukama begotu adi hama ehme mi ilmuga madani surata makki sure nuwata كيرت القرآن جميعني سورة ابني سورة نوتا ميعني آية ابني آية بابا لفني كون إرجع كون تنيجا كما به قطم علوم برين بحث وافوا أهمية تجاه بدوكم جواهك إيه إمّن فورهم منهجك أقول من جماعة الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اكل يغفانو ودار فوافدان كيرت القرآن ge كم آية بابا لفني كنت نجا كم بيكا به غتون كان تمن كده يغفانا انجي ودا نغنوا ابس آية كيرت القرآن ga nuete adi تمن كده يغفانا for boda ekan enge ehem farate murikan timan kade gufana enge wada gannawa kama vejjenama efada mihaka hame wasulu mattaka jamaluge macca sawaru wegin wada genne we nama timan kade gufano emihaka hame bes wada genne bimu hame mi manhajuge macciga algon menge elu berin masake korawwa fani nubata khunne islam dinuge elu berin naki ei خيالي واهكتك دكوا فلسفاتك تريم نيستكم جندبي بيكلوننو علمك مچا حقيقتك مچا بورا بتبواغين ابيكلون ايوغوتون وغوتا ابينوا تاريخي حقيقتك مغاويس علمي حقيقتك مغاويس هود دواغين algon menna hamya ilmu naqul ko debwa fa beka ehmima ege ite zamane fahum as miha ko nuwata baye ko nikume algon menge hadith ilmu nasha tafsir ilmu nasha fiqh warina badu bas bune ebe kalunge buddhi avis ebe kalunge ilmu fulavis kule ebe kalunna kudanis bas tadkur makimi haqiqatuga timage hasada verikama ruli verika mi diinuge ilmuge macca mi diinuge ahul verige macca oikkamuge saafu hekke lobati
akhunne algon menge mi deenaki mi iye menduruge deenennu iye menduru mi istakon gote fenegen ulen fashagen fa oy gotenno mi saada qawnu insaniyatuge terega hinga gos insanu tajriba ko denegane ungeni ekamuge macca adaratta bina purefawa ummetta dawlatta ekurevigin asfawa dine ehmbima midinuga ebbaswebi iqrar webi nuwata ummatuge ilum beri ijma wefawa massaltoge macca miedu baskiya helum begen dani hama ekane itimage nukoladun terigam hama purum kamuga ehmbima ilumuge ahulweriyaku qur'ane kamen nun ei mi ummatuge iswediya ilum berinna kudamis basradduko adi ebe kalunge buddhiga masal ude kama durun adoha mihaya ihsaswane gota nuwata ebe kalun naqul qurwa fawa ilmu ei ega sabit kamen nuhi fe wa kama dakkan masake kurmaki ei warang hitam hurikam labati akhunne kun agor denne fada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ge mi manhaj ge matiga kirit Qur'an ge hukumta deregatu ma algon menge salaf feri bekal ummatu ge ilum beri masake kurava algon menna hamea ni ilum for ko debwa mi ban islami library ta duniye kankoltawga ebani tojji baru furifa mi emme mihege khiyale falsafa nune ni Allah subhanahu wa ta'ala ila wartukunge macha bawa dagwafawa aligada nuru alibe ujala wa munda ilme mi ilmuge science mi ilmuge hagige qiyamata hame bes kendigen nuda embima algon menge library takan abadu isdani islami hodunta islami dirasata iturum ehennama ismi komme kame binawegin annani kirit qur'ana ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mativeri sunnatu ge macca eduwa hoga algon menge salafri bekanunge terega khasako sahabi bekanunge terega din kamuga nubi ecche kame den ege fam anna ba ege terega din kamuga vegen nudan ni algon men dannan je warabbodu haqiqatu lobati akhunne ehmima kirit qur'anuge ekiki ayata bawale fawa kantana wugutaka behegutum ebekalum hoddama fawa hoduntaka dirasata ki ei gina ecche mige terega komme swaraka khilafu ufede bay kankam bes eburi ei insanu ge terega hama hingane kame ehnamas teduweri niyataka agga teduweri hitaka ko masay pura bayaka mikamuge hagga wasudu makki ei datikamen ehem begin man nabiyya sallallahu alaihi wasallam argon menna khabar qurba wafawani waran ufameri war saaf khabari ei Allah subhanahu wa ta'ala ge adul wantakamuge waraf furihama khabari hadis qurbani hakim nuwata hukum qura fara nuwata gazi nuwata shariatu ge hukum mistakunna vidaanu edebwa ilum veriya ebengalaku ijtihad qurawage masalega bura masakke qurawage dalil taka nasuta ballawage kirit qur'an ga ayat taka ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu gawa bai hoddawa masakke qurawwa ebekalaka kurimati fawa masaleka mi de masdar ge macha biname hunnawage neruwa hukum e hukumaki ei rangalu hukumekama vejjekama vanama ebekalaka dedoro mahuri ei haggu hoddewma masaki kuravitiya adi hagga eggota hukum kuravuniti ebekalege masake pola fahuga vidalu hukum fulu
أصل مرادة أصل مفهومة خلاف جكم الظانما بس إبيك لك درومين هوري أي حق هود دوما إبيك لك كوربي بورا مسكة تكا أدي إخلاص تريك مرتكا إهنما بس فافوري وداغل نومن نتي إهم بما ميهك إخلاص تريك ما حق واصلو مرتكا كوربي مسكة تغا كيرت قرآن سنة تغي أساس کے متيغا ثابت تغي نغوري قرآن مسكة تكم إيميا گلو منه كنت إليكين خلافو نيتوغا نوتا فننغي سيدا نفسكا إينغي كوشي بوديا إنسانية وانتكما هم نوغين نوتا على نكيغين نوتا بسنا نغنبي نكتاي متمغي سوبون هوا نفس بروي إنكار قرمي فيوا اما لبتي أخوني ميكالا مسألة أقول منا إلهم بريء فرق كلهم خلاف فينهم أي حقيقة تبا مسألة كي اختلاف ده مچن أقول منا دليل كيرت القرآن ونوت رسول الله صلى الله عليه وسلم کے صح سنة فينهم فهوغا دين إبني إلهم بريء بس كلو كمغا واتيمه قرآن سنة خلاف كفن नहीं दोगस एबाउगा हिफाहट्टा अल्गोन में मी गदा दक्का गदा देख एबे गिंदानी अल्गोन में खनु तकुली देखुरी कमुगा नोता तअस्सुब वे गति कमुगा ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल्गोन में न ए दे वहिया कियमगुमा अंगवाफावा मतिवेरी दे वहिया खिलाफ कियमतरिका एम लोग तखने मी सूरत नोता आयत तंगी मक्की सूरत नोता मदनी सूरत कंडे लोग मग वस्कों मसवरे के खिलाफ तक इल्म मेलुगा एबूल एहनमस जुमला गोतेगा इल्म मेरी इत्तिफाक वडा गन्नवा मदनी सूरत होगे तेरे नोता मदनी सूरत गोतुगा किरित कुरान गे सते का सागा सूरत गे तेरे विहि सूरन ए मदनी सूरत गोतुगा और पूरी रे गन्नवाला फवाने रिफॉर्म कोड को अलगोंडे बा तफसील बिस्दम सूरत ए मदनी सूरत के नोत मक्की सूरत के बुने बुनीमा ए के माने नूने हम एकनी ए सूरत का वा कुम्मे आयत ए मक्का का बावाले वुन नोत मदीना का बावाले वुनो आयत का वाक एहन में सकीना आयत नोत जुमुलकम ए सूरत के आयत ए गोतुगा वीमा ए मक्की सूरत का नोता मदनी सूरत का बस इल्म बरे हुकुम कुरबाफा एबा हुट्टे एमे एवा कतब बस अल्गोन मेना इस्लामी फैफुत तकुम इल्म बरे मनी बयान को देबवा एमिमा वी सूरत का मेदुगा इल्म बरेंगे मेदुगा एबस होंगे भाई ए मदनी नोता मदीना गा बावाले गुण सूरत होगे नंग नोता सिफा देविगेंबा सूरत गोतु एगोतु अल्गोन मेना बकरा सूरह आल इमरान सूरह निसा सूरह माइदा सूरह अंफाल सूरह माने कि कुरान का बड़ा दिवकों पूरे सूरत हमें को तौबा सूरह नूर सूरह अहज़ाब सूरह मुहम्मद सूरह आदि सूरतुल फतह सूरतुल हुजुरात सूरतुल हदीद सूरतुल मुजादला सूरतुल हश्र सूरतुल मुम्तहिना सूरतुल जुम्मा सूरतुल मुनाफिकून सूरतुल तलाक सूरतुल तहरीम हमें गोता सूरतुल नस्र मी बिही सूरत मी मदनी सूरत गोतुगा इल्म मेरे मेलुगा खिलाफ नति एब्ब सेफो जुमला गोतिका फहरे कबे कदा को अदि तफातु बसपड़े बिदात एहमिमा कुरान के बिही सूरत का मदीना का बावाले गुनो सूरत गोतुगा मी खंड एलिफ मियोननी बाकी ए भाई 12 सूरत का मेलुगा इल्म मेरे मेलुगा खिलाफ उफलिफा ए सूरत का नंदेनी मदनी सूरत तक गोतुगा तो नोत मक्की सूरत तक गोतुगा तो एक तरह का सूरतुल फातिहा में दुगा खिलाफ हुरी सूरतुल फातिहा बावाले फुनी मक्का का तो नोत मदीना का तो एक रिवायत को के मच्चा बुरा लव्वा ए नमस मीगा एम बोड़ा इल्म में बिलाडवनी सूरतुल फातिहा की दफहर बावाले फुन सूरत कमुगा वेफा वाचीवे ए सूरह ए मदनी नोत मक्की सूरत तो इल्म मेरे मेलुगा खिलाफ फलिफा ओती हेन सूरतुल फातिहा बहे गुतुम
Allah subhanahu wa ta'ala bawala wafawa aye evani hijr suratuga ei makka ga bawale bunu surat ehmima mi tafsir ta gon nodana namas mi khilaf mufidi filo bari medu goti malgondo hame kani mi zikur kollani ani kolon algon menge muallif zikur qurba fa khilaf ufidunu surat to getere mane kon taneggato sira bawale fun hame gota suratul ra'd suratul rahman suratul saf suratul taghabun suratul mutaffifin suratul qadr suratul bayyinah suratul zalzalah suratul ikhlas suratul falaq suratul nas mi bar surata meduga ilumere meduga kom mesare khilaf medu enamas mi khilaf tawge terega agon menna khilaf araganani ilumere bani sida adi makki madani surate gotuga nan nuki kamga yes e surat tawgawa ayat tawge hukuma hame diumattaka adi baki gahala sifataken ilumere bani kanda aluwa ege ali ga agon menna masala wara boda saaf genda agon ehmima mi dannawali 30 de suratuge itura dengi addiha de sure ei makki surat takama meduga ebbaswe wada gafu e mebbe kanu vidanowe mi khilaf takaffuga bay surat taka sida makki nota madani surat to ehen nandinomoge badaluga makki surate gotuga nota makki surate gotuga sifa kurave madani hukum take huri nota madani ayat take nota madani ayat to hunna sifa huri surat gotuga nande vidane ehgos ekahala tafatu wa katan ilumere dakwa fi gol enamas muhimu nokuta ki qur'anu ge sateka sada suratu ge tereng sateka sada suratu ge tereng emme bar surata ka meduga ilumere meduga sida khilaf mihri kande elugum ge enamas komme gotaka miga agolmenna dalil fenu kamuga yes khasakum mi khilaf fi difur surat ka meduga agolmen visnalima mi engeni agolmenna am gotega hukumta am gotega hukumta mi fennan huri surata nota fennan huri ayata mi suratoga nuhimen kuru surata kin am gotega mihri e foga e surata ki ei ade makki madani kamuga yes am gotega kurendene fada hukum negumattaka gina dalil take hukume algon medannawani fiqhi masale nota haddege masala nota muamalatege masala hukume kande aluma algon menna benumba nasuta am gotega mi ikhtilaf fa surat tawga nuhimen em kurindane fada mi ilum meri meduga surat kande aluma fa wa iruga ege tere adi hay surat ei madani surat kamuga be bekalum boro wada gannawa hatabi surat ei madani surat gotuga vidan ema kuring algon men dennevin ilumberin kandalu wafave sida qobato madani surat ki makki surat ki adi edemeduga khilaf fedifawa surat kema etin nukuta miharu minimuni hatarwana nukuta yaki al ayatul makkiyah fi suwaril madani madina ga bawale vun surat takamuge nan deifawa surat takuga makkiya bayen ayat tampur manake makka ga bawale vun bayen ayat puru kuri sawur dannawa fanti be funna mi darustan hama dosam gendo be funna kirit qur'an ki e qur'an liuvu mugavis adi tartib kore mugavis adi ei surat ekkamugavis ayat ekkamugavis e ay onnam vi kon surat ge kon deyamete ge demeduga kam adi e surat onnam vi kon de surat ge demeduga kam bes wani jibril alayhi salam wadaaka rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya bayan ko debwa ehmi mami ilahi hadratu allah subhanahu wa ta'ala kanda adu wa fawa tartibe tebe fona inde wada gannan kirit qur'an emme furtan bawale funi suratul alaq ke emme furtan mafasai iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kam agul men nam fenna kirit qur'an ge emme fahu fotu ge ves emme fahu poduga e sure emme ma qur'an bawale fun diye gotaka bisnu qur'an tartib kore famani ei sida allah subhanahu wa ta'ala ge hadratum engevigi
eilahuge hadratun wadahin jibril alayhi salam muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwa fawa gota tartib kore fawa surat takin adi suratoga ayat emme miharu algon mem mi wahaga dakkani madani suratake ilumere vidanwa suratege terega makki ayaten otuma behegutu mige bayin misal algon men mi komegas eha tafsil ko me mawdu tawge terega no bana nas bayin misal ham algon menna ma'lumat taka ekan egigin tiumatta manaki nifada ayat no ta mihin dimawa bayin tantabas buhurikan algon menna engumattaka ege bayin misal tawge terega suratul anfal ki ei madina gabawa de fon surate no ta madani surate gotuga kande halifa mi onnani ilum beri gadi ehna mes ege tere ilum beri vidalwa gotum bae ay istisna wegen ege mane ki makka ga bawale funu ayen e buhutte e suratuga misalaka mi ilum beri vidalwa bae ayatum terega wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin mi ayata ki tibefuna ngewada gannawane मक्का के मुश्रिकुं दारुन नदुवागा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवहार कुल्ल मट्टका एबानी पूरी मशवरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहु व तआला खबर पूरे भी आयत मे आयत मक्की सूरत गा ओतुम एक माने की मे आयत बावाले पुनी मक्का के नु अमिबने मदनी सूरत गा ओतुम एक माने की मदीना के नु मे आयत बावाले पुनी mi ayat bawale funi makka ikaw macha dalil pura hikitan algon menna fennan ebon ema mi ayat Allah subhanahu wa ta'ala kurawani wa id yamkuru bikal ladina kafaru kale fana meduga kafiru mistakum makarwari remun re hiduga liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk kale fanu awahara kolluma nuwata kale fanu rasum beru kolluma kale fana meduga ebani reemunta reevi hiduga Allah subhanahu wa ta'ala evre mona ebanuge makarwari kan neti kollane fada reevume raabwa ila subhanahu wa ta'ala kankan tadbiru kurawwa raabwa farato ge tere emme kuladum manta adi ekamang emme furihama farate ila subhanahu wa ta'ala ge reevum ebani hunge e makarwari reevum ebes again ne ecce gotuga labba rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ebani hunge reevum ge khabar mikurabban ehmiya tabawale funi makka ge ehna masmi ayatan himene surataki suratul anfal ei madani surate gotuga ilum bere nande wafawa surati hame gota ani ayataki ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin bay bekanu galihum riwaye ki asfawe mi ayat mi sambal surat ge ayatik fastola satarona ayat mi ayatuga mengoni ya ayyuhan nabi nabiyya sallallahu alaihi wasallam hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin kale gfana fudi wada genne wani Allah subhanahu wa ta'ala ya adi iman kam gahul wari nota mu'minu mane ki kande gfano evdes halega mushrikunge nota Allah iman nuwa nota Allah ga aduvunge himayatan edi wadagi emi hunna me do kale gfano kambudo wadagi ebamiyuge faratum atwedane nurakkala ka me duga nuwata aniya ka me duga hitama no porabase kale gfana fudi wadagi wani Allah subhanahu wa ta'ala wadigem bani kale gfana himayat devunge hame gota kale gfanu ga arihuga wa kale gfana taba wadagi ba mu'min takunni mi aye bawa devunu kama ilumere bidaloni khasako ibn abbas radhiyallahu anhuma garihun asfawani umar radhiyallahu anhu islam wadagi noma gudigin Allah subhanahu wa ta'ala baawale devi ayate gotuga mi ay simnani anfal suratuga manaki umar radhiyallahu anhu islam wadaga no gutebe fune wadaga nawane siratum algon menna egi fawane fada ekale fon islam wadaga no maki mu'minun rasulullah sallallahu alaihi wasallam
آلي خلاف هبور فلكا بار لبيودا جنركا هم بما رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء قربوا أولوا كمان أسفاوي الله سبحانه وتعالى حضرتك إله روحي ودي جنبا أداكو إيجتري بهدوايتو كنا قطعم أبو جهلا أدي عمر غفانا بيقولون إيه مكة كي إدوس سورة بس هيدا أدي تانكولة وروهوري بيبكن أبو عمر غفانا أدي أبو جهل فدا بيفرا هما عمر غفانا أدي أبو جهل كور الله سبحانه وتعالى روي ودي غنوا على كهداية دكواعي مدين إزت تري كور هم تبيفونا إنجودا غنوانا عمر رضي الله عنه إسلام ودا غنوا مفوجا مؤمن تكونا فانوغا ألوكماعين نكوم ودا غن أولوفا كري ودا غن دميوتي الآيات المدنية في السور المكية مكي سورة غا أسفاوا مدني آية من مدينة غباوا لفور آية هناس مكي سورة غا ننديفاوا بي سورة غا هرمي إذن أقول هما كورين دنفدا مثال تبيفون دنوان متكا إغوتم سورة الأنعام سورة كي أي پوری کولگے دیگو سورت اہنمس اے سورت کی ای جملہ کو بلارو اکی اکچکا مکہ کا باوالے ونو سورت مکہ کا باوالے ونو سورت اہنمس اے سورت کے تین آیت فیوا اہم مریا آیت کمک ابن عباس رضی اللہ عنہما بدانونی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی انگوا فاوا حرام حلال کھڑے لوگوں حکم تک بیان بگمبا آیت مهما أولو إيه تفسير كون ندل نبيس إلهم بري كندا أولو فاوا إكمل أي حكام مت حكم تك كندا إلهم أس فاوا آيت كي كم آيت كي أي مدينة غباوا لفون آيت هم إيقوتا مي حد كندا إلهم أس فاوا كم آيت كي أي مدينة غباوا لفاوا آيت إم بما مي قواعد كذا بليس أول منا مي آية توقع مفنني الله سبحانه وتعالى حرام قربوا فوا كنت تكي بيان قربوا فقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم كليك فانو ودان واشي تبامهم الناس يتمك كليك فانو كيوا ودان ودفا مشيمي تبامهم غير رب حرام قربوا فاوني كون كنت تكيك الله تشركوا بالله شيئا الله يوغا يبس فراتك شريك نكر مشا وبالوالدين إحسانا أدي ما بفعلنا هيكم هدما ما نكى إيجي إديكولو كمغاوا ما بفعلنا أريد كتومن دور هليم إبان هنا إحسان تريوما ولا تقتلوا أولادكم من إملاق تبامن فقير ودانك متكابر درين نمراش فقير ودانك متكابر درين نمراش تبفونا انجي ودا گننا مکہ کے مشوم گترے گا وربڑ فدرفا اکم گے خبر ای ابامی ہونگے ترے گا فقیر ودان کمٹکا بیر خاص کو انجن دری مرم دیکا می زمانو گوس کرے مندا کنکم میہننی می زمانو گالگن می جاہلی زمانو گتو کا صف کرا زمان کم گاویس میہاروس دنیا کے تنتانگا بین اٹے گوم تو گوس رياض والد تريغا اتك كودين مامي هاگه باندوگه تريغا نوت رحيم گوفو ميهار انگل اما اي انگن كودين كمغا وات گينا فهر نوتا آيلا نتور كودين بينو نواتيب اي كودين ابا ابوت كولا مارال همي گوتا مسلمو گه تريغا بين مسلم مجتمع تو گوس نيكان كان ابا هينگا موندي هم بما الله سبحانه وتعالى میں اگونی ولا تقتلوا اولادكم من املاق فقير ودانك متكابر جبان درن نمراش كبات صوبكي جبان قرا كمن بتاكنت نحن نرزقكم وايام تمن اله جبان نشا ادي يكدن رزق دفن اقول من اتوغا دريه کے رزق میہ کے رزق کمن ہیوگی امیہ پڑکون من بدن جہدان تیوے ekam boduwegin emihe ko duniye nugosge mule ulumaki lobe jakhunne asluga qada qadara khilafka algondo mi darusta feshing ngaro denneven wahige ibbangotu ke terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge me fula jibril alaihi salam wadahin fumela wagi ikade fanu ge hippula for ko debwa wahige wahaka ifada bas fulega asfa weye rasulullah sallallahu alaihi wasallam enge munu kama ifs nafs نفس
ulen muri ajalen hama kuffa melui adi enafse kan muri keumen nota libigan nan muri rizqi hamye libigin fa melui effes nafse dunia do kon nojanne nini hagigatan ehmbima algon menge atuga horegen miheta den jeheti algon menna bodu wes hagigatuga algon menge atuga horegen deve kamabbanama algon menge atuga evani emi hegge efarate ge edariye ge ekujjegge rizqu Allah subhanahu wa ta'ala labba ila subhanahu wa ta'ala devwa nuwata minbar qurba handa anu ko wafawait wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan fahish amato geteren faalu efennan hori kankama adi sirru evangana vegemba kankama tebano kari ve nugan fahish amaltaka eki ekachaka dur hele washa wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq haqqaka la yaminu Allah haram kore bi nafs numara mane ki e nafs ge macha maruge haddu islami shariat ko kande elegi asken shariat ge faratum eniha maranje mare fiyawa Allah subhanahu wa ta'ala hurmateri kore bi nafs numara dhalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun tebami visna fikur kurumattaka eyye tebami ge berrobo tebami unna wasiyye kurabbagotu efogo wahi kurabata pala awsqalun danna wala taqrabu mal al yatim illa billati hi ahsan tebami yatimu ge mudana kare nuwashe rangalu gotuga menu eboge moradaki yatim kudinge muda e kudinge kankamuga e kudin nattaka benum kuravidan adiyege figuhi masata ilumere mani kandalu wafa hatta yablugha ashudda ekujja baaligo bodu wejjo maddande manike fo ekujja hawal korjen wawful kayla wal mizana bil qist min kirumuga tebamehum adul weri kama hamama kama ekuga ekan qurash la nukallif nafsan illa wus'aha iblis nafsaka nufle waruge bore etiman ila ho nujassawa hushime wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba kitem gaati mage miheka kamuga yeste bamehum haqqu tedu bas munafiq tedu bahun tebamehum hekibas deshe e kitemme gaati mage ekwere miheka mugaves wa bi ahdillahi awfu Allah ga ahda tebamehum fuddahu shikame dhalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun tebamehum bisna fikurko haduma kurmattaka tebamehum ge berrabu wasiyya kurfani ifadana tebamehum efogo hi kurfani wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u hamakashawarum mi timankale gafanuge teduwe gemba sida gemba magi emaga tabawash wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili tebamehum ehim magutakan ehim goittaka tabanwash erum Allah ge magun tebamehum dur qur'anet nota magun ekkibage dan dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun tebamehum taqwa warumattaka tebamehum ge werrabu wasiyya qur'ani ifada ema meeting aaye himeneni madani ayat gotuga ekamako surataki makki surat hame gota hajj surataki ei makki surat gotuga ehna suratuge tin ayat eba himene ei hadani khasman ikhtasamu min ayatun fashkin gos fahatan way tin ay emema kurgotuga gun midannawadi madani suratega horadane makki bayn ay hame gota makki suratega horadane madani bayn ayatuge misal efoga demmiwani makka ga bawale vuno ayatin ehennamas e ayatuge hukum mi koreveni ei madani ayate gotu makka ga bawale vuno ayate ehennamas hukumaki ei madani ayate misalaka ilumren ege jassawa bay misalka uterega ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum min ayataki ei hujurat suratuge teerawana mi ay bawala wa fawani makka fatah kurawundu maniki mi ayataki makka ga bawala fun ayat makka fatah kurawundu ehnamas ayatuga hukum hingani madani ayate gotuga ei hijra ga fon bawale fun ayate adi hama ehme ega hitabu kitemme amwege bis maniki hagigatuga mi ayataki
kumme zamanaka kamu gavies makki dawruga kamu gavies madani dawruga kamu gavies hama hukum eggeva ayat meadu gamewani huriha mistakunna aamu gowalu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum mistakunne timang ilahu tebanu khaluq rafa fawani firihin adi anhen jinsunne adi tebanu ebbe ko anebbe ka radasa qawma eki qabila taka levevime ei tebanu ebbe ko anebbe ka ta'arafu mattake tebanu ke tereng qabila ekki sobun rasik ke sobun qawme ke sobun ebbes miya ko ekin aneke ge macam mati beriwe man begen nuwa mane ki ebbes miya ko emihege naslu ke sobun nasabu ke sobun man begen nuwa Makkah ka hulwari ko Madina ka hulwari ge macam Madina ka hulwari ko Makkah ka hulwari macam hame ko Arabi kara ga miya ko ajami ge miya ka ebbes tane emiha ufum bitaru ke sobun nota emiha qabila darifas ko ke sobun emiha man begen nudanete inna akramakum indallahi atqakum Allah gadul ka tiabanu gatane emme karana teri matiri miya ki tiabanu gatane Allah emme taqwa berika bodo miha emima mi ayat Makkah ga bawale funas mi ayat ki hijra ga fahum bawale fun ayat kam ga wati ve mi madani ayat gotuga hukum kurai fami wani ki ilumre egota nandefan demyati Madina ga bawale fun bahin ayat ehnamas makki hukum e ayat ka deve mane ki makki ayat gotuga ilumre hukum korwa bainga egeterega mumtahina surah hame gota suratul bara algon me kiya suratul tauba algon me tere kama surah fonnan suratul bara suratul tauba mumtahina mi madani surah ta ehnamas mi ga hore bain ayat ki makkah ga bawale fon wata makki ayat gotuga hukum korebe ay efada bain ayat ta ke behme misalaka bunaka mawanya suratul bara توبة سورة فسقين أسفوني براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين مشركون به قتم باوال في آية كمي مي آية باوال فني رسول الله صلى الله عليه وسلم هجران نوى ونأهر حج أبو بكر رضي الله عنه Veri kurabba muslimun hajj funuwa e ghafila nikutu mafahuga dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi ayatam Makkah ga musyrikun na ibama khabar kurabuma adi gefan nerubawagi Abu Bakr gefana mi khabar for ko debe sabaki debe na igawda mi ayat to ga ebaade musyrikun den mi harafu ga hajju gen nuwane ka angawa musyrikum mehara fawga hajju gen nuwane ehbe ma ekam mana kurum ga khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fonu vebi e Makkah ge musyrikun na be hukum takin asfawani ekam ko ayat bawale funi hijra ge mafon hijra ge nuwa nahar kurum abur den nefada ehbe ma mi ayat mi guneveni madani surat ga huri makki hukum tan hinga ayat gotuga baki hur nukuta takabe irad kurbiya anna hafta ga gonme वहाँ कदक्कानी दुआ के अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगुल में हेव बस अडुहा आदि हेव बंग अमल पुरा बाई कमुगा गुमुगे तौफीक मिंबर पुरवुं व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।